iti tunggal pitik ki puso. Adagur uray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. No baburas ta amin dagitoy utong. Agsina ta iti pangisursuran tapno at ti malako ta. Agpaamyanan tagpabagatan kamat. Wan nanang, may met nga agpaiso tapno mabibiit tayo ang makalako. Manipod pimusay ni tatang mo. Simarden ka iti panagadal mo. Ay, nagsapamat ngamin apimusay ni tatang. Noon niya ngay nga ron. Talaga kasta nanang. Agyaman ak iti apo ta nasingpet ka anak ko. Tinaduma di ta babalasang saan da kayat trabaho iti daga. Saan kayo mabalin abaybayan nanang? Dua talaangan. Iso amasapol nga tinulong ta. Dait ta ti pagyamyamanak anak ko. Hello anak, kaano ka kaya sumangpet? Awan ngamin kadwa ni uncle mo amang tarawid-wid iti basita negosyo. Amumatan, kanayon nun ti panagsakit na iti sakak. Aguray tagpakadak iti boss ko, mami. Unak pa nun nagpakadakan. Kasapulan mi iti kadwa mi dito'y pagtagilakwan kadag iti electrical supplies. May mayat matlaang no adda ka amang kita. Sige, tor uray lang amin ti boss mi. Yak mat mabalin ti basta pumanaw, adyak pa'y nakapakada. Sige. Agpakada kan, damat trabahom ditoy. Imbagkat ditoy, tasikat ti boss. Kukwa tayo ti imanihar mo. No kumakabalan nyo pa ay mami. Sayang ngamin to'y trabaho. Ngumala, iyor uray yung labasitan. Sumangpot mat siguro adagos ti boss mi. Saan ka basta pumanaw? Tasyak ti nakaitalkan ti stocks. Sige nga rudan iho. Urayan ka sumangpot. Bye! Isamat roman ti nakasarita mi ti cellphone, manang. Wan, agpakada pa'y kano sakbay ang magkaawid. Awan pa'y kano nga min jay boss dat, ada na panan na. Kasapulan nga agpaiso ti kadana. Tasan ka mo ti na makaumay di pagtagilakwan iti electrical supplies. Ado ti tao nga gatang, ta nalaka ngamin ti lako tayo amay dilig karagi ti daduma. Ti kinalaka ti lako gayan ti dakkel apang guyugoy kadag iti aggatang. Nung nangina ti lako, saan dan ang maulit ti kumata? Nadlaw kumot deta. Manipod na ibaba ti presyo tayo. Adon ti umay gumatang. Ay, ti estratehiya nga imbaga ni Roman tapno umado ti customer. Uray basit ti ituon iti puunan no ado ti gumata, maurnong matlaeng. Ngam no nangato ti ituon, basbasit mat ti aggatang tanangina ket ngarot. Gumatang kayo kadi madam? Anya dagiti isursur mo. Kapuros nga utong madam. No kaya't yung pa tinaloom apapaya. Adda. Pudno kadi akapuros matlaeng dagita nateng mo. Wen madam. Mula mi amis mo dagitoy. Uray ti papaya. Mula mi matlang. Sige, gumatang ak itinatang kan papaya. No nasamiit ti papaya, gumatang ak tumanet. Nasamit, tanaloom amis mo itipon na madam. Saan anay paloom? Nasamit mo to papaya manan. Nagatam ka di. Diyan ngamin daduma magatang iti palingki kat natamnay. Ginatang ko man iti babae nga agisursursur. Di ka di babae na pintas manang. Bilibak mo titiray di abalasa nga. Kanayon ka makita nga gisursur itinatnatang. Nanang nan samot di may samot lang nga bakit nga aglaklako itinatnatang. Nagaanos dalakit din nga gisursur. Marigrigat da siguro iso nga anusan dati kasta a klase ti trabaho. Awan mo tidakas naman ang. Timadi, kat jain na sado. Lalakom ka di amin alakom, anak.
Wan nanang, uray dyan na loong apapaya. Nalakok batan. Bar makaurnong tanto matlaang kat may tuloy mo matlaang ti agadal. Wan nanang. Sayang mat no jak agtuloy ti panagadal ko. Agan anos ta anak. Awan pa panandano di may tuloy mong tumatlaang. Inton bigat, mapantayo manan agpuros iti ilako tayo nanang. Sigurado ang naluuman tayo paluom ko asaba. Babalin manan nga ilako day jay. Imbag ta simangpat kan iho. Kasapulan ka talaga. Amom, yain singasing mo nga ibabati presyo. Mayat ti resulta na. Adoon ti aggatang. Nasirib ti tao itan, mami. No aggatang da. Kayat da itinalaklak ka tilako na. Tapno makaminos da. Kasta tinadlaw ko. Mapantangaro din iti kusina. Taada prutas ang mabalin mo nga ipaunag. Ada saba, ken ada na loo mapapaya. Alaman nga rod, mami. Dagita ti kayat ko a prutas. Mangpili ka no anya ti kayat mo kadag iti adda iti lamsaan. Uwan, mami. Mangpisi ak iti papaya. Ni, presko ka na samit dagitoy, mami. Naggatangan nyo ka di ka dagitoy. At balasa nga agisursur-sur. Anya? Balasang? Himbag ta kayat na ti agisursur no balasang ako nayo. Marigrigat da, iso akapilitan tapno agbiag da iti inana. Iso ti trabaho na. Kasta ka di. Inton umay tumanan. Gumatang kayo iti papaya kan saba. Nasamit ngamin ti papaya da. Namin ano akmatan agim matang iti papaya na. Tanasamit. Mapan kayo ka din, iho. Uwan, mami. Nakarubuat mata ni Uncle Henry. Nasaya at ngarod no kasta. Kampante at itan taadda ka akadwa na angkel mo. Nung amin na ado ti tao, marigatan da tabasit na ijay pwesto. No saan to anasakit ti sa kayo, mami? Saan nyo ka di akayat, ada kayo laangan ti agtugaw iti counter. Tapno makatulong akmot nga aglako. Mabalin lata anak. Ngam no agsakit, aglangan akmanan. Nasaysayaat ngamin, no adamot pa kakumikuman nyo. Tapno saan kayo ang maikan dito'y balay? Kasla adda nakakita akin ka. Nagkita ta ka din? Di na ka din mabigbig, Dolores. Ha? Tamo nagpaigaya. At sino ka itayan? Nagkaadalan tayo di iti second year high school. Imalisak namin idin iti sabali a pagadalan. Di mo ka di malagip ti agnagan iti Marsha a kaadalam ide. Ha? Aywan, malagip kan. Kastamat gamin ti itsura mo. Bimakat kin simabalikan. Ay, siya kami ng timang suksukay tinabati adagada iti asawak. Kadwak ti anak ko. Kaya't mo asawan? Da kayo iti anak mo, timang mulmula iti basit adagayo? Ay, wen, manipod na tayo ti asawak. Si Mardeng pala nagadal. Ituloy ng tuwa, intun makaurnong kami iti pagadal na. Ay, unay kata kinarigat ti panagbiag yun ngay. Kumusta ti mo na nga aldaw a panagyan mo iti pwesto, iho? Nasayaat mat, mami. Adong agpaiso ti tao nga gatang. Kung nagtumat kan kabarok, mayat dituyan ngam ijay pagtrabahuam. Sa maysa, adayo ijay ayan ti trabaho. Ti pagsayatan na ditoy, asideg ta iti tunggal maysa. Sa bagay, mami. Pudno ti imbagayo. Madamag ko man gayam. Awan kadipay kaayan ayat mo. At dahil di syudad ang nagtrabahwak. Nagsina kami mutlaan. Anya ka di tinagsinaan yo. Nausam kadagay ti ragragsak. Kanayon amapan kadagay ti pagraragsakan, mami. Nalaing nga uminom kan agsigarilyo. Ay, nasayaat nga ron ta nagsina kayo. No kastamot lang ti klase na a babae. Uray awan.
Gumatang kayo man itilakok, sir. Ha? Sika ka dito bagbaga ni mami nga umay aglaklako dito'y balay? Kung umayak aglaklako dito'y, sir. Ngam, tsaka mo no siya ibagbagayo adakdakamatan ni madam. Anya ka di dagiti lakon? Ay, papaya, kanat-natang, sir. Sige, gumatangak ng umunag ka pa iti inaladan mi. Saan kat adito'y ayan tigit ti pagsaritaan ta? Anya ka di kadagito'y tigatangan nyo, sir. Sige tagpili ak. Nabayad ka kading aglaklako dito'y ading? Medyo. Manipod nagsarda nga kanagadal. Kaputan, natayday di tatang. Kasta gaya. Kidawak no adda tay lakon. Umay ka dito'y balay mi. Mabalin ka di ading? Wala, sir. Agyaman at. Namnamahan nyo dayta. Siyak ni Roman. Kasta kung matiyawag mo kanyak. Saan kat asar? Formal la unay. Anya ka di tinagan mo ading? Siyak ni Diana, sir. Mabalin ka di adi nakawagan iti sir? Ha? Ayun gayam. Bayadak nga rodan dagiti napilik. Tapno saan ka unay mataktak? Agyaman na ha. Mapanak nga rodan, sir. Nagpinta sa balasa. Simple. Kan nagagat. Takayat na ti aglako itinatnatan. Ne, nangalaam ka dagita iho. Adda ka di may naglako. Adda imay itay balasa. At idog ti buok na kan adda kalid na. Isu jay anak ti balo amarigrigat. Kaadalag idi day jay abalo. Jak nabigbig idi nagkita kami. Taalos siyang matad ti itsura na. Nabigbig na kayo ka di, mami? Wan, inawagan na kitinagan ko. Sana imbaga tinagan na. Uray lo siyang ako nayo. Kat di na kayo nalipatan. Agsipod, tanapintasak pa'y iho. Apay, saan ka di mat anapintas ti kun kunayo abakat? Napintas idi, saan itan? Tadinan samat as-asikasyon ti bagina. Mabalingkod sa matan ti agendol, nanang. Ay, uwan anak ko. Adamat na urnong taba ba? Hindi ti pa naglakla ako ta adwa. San abale? Tainton awan ti klasik. Tulungan kay latang aglako. Ay, kat adalatakin ka day ta, anak ko. Sige nga rod, nanang. Tulungan kayong agpuros inton bigat. Mapanak nga rod agenrol. At nakadipadpadaanam di tarwar iho. Anayon ka matatumanaw di tagit. Ha? Adda lang kinitak, mami. Ang mga nulumabas di tao, akinatulag ko. Kinatulag mo iti? Ha? Kwa, mami. Lipatan yun. Tabas sitla abanag day jay. Itay pa'y anadlaw ko, akaslad dapat padaanam. Apay nga tang awan mo't di balasang. Nga umay agla ko itinatangkan papaya. Tanda ka di parikot, iho. Awan mo't, angkol. At dagayam damagak. Nabayag ka din nga aglakla ko itinatnatang di balasang. Agim matangak itinatnatang. No di atin dog tibuk na tinakdakamateng, saan mo tunay? Apay ka di. Nasamit tila ko na apapaya. Ngam di mo't imay naglakon. Ang mga nawawanan ti bunga ti papaya da. Kasta nga ta, angkol. Aglakon tupay nga ta. Ay, saan tayo ngam mo? Wano da ka di rumbang amamwak. Barok. Anya ti kayat yu asawan? Masapul pa'y ayangay baga. Balasang day jay. Idinto da baro ka man. Ni angkol mo't. Magustuak dagiti lako na. Ni, adamot papaya, mami. Naggatangan nyo ka di. Imay insursur ti sigod nga aglaklako iho. Imay ka din ni Diana. Asino Dayana? Ginaglako kanya kiti papaya. Iti pa'y nga aglaklako day jay ababae. Ngamjak pa'y amo tinagan na. Kasano nga amom Dayana tinagan na. Dinamag ko idigim matangak itilako na.
Di ka agkam kamali ang mangaram iti anak ti Marigrig at Roman. Ni mami mat. Awan mat tidakas na. Basta jak kayat ti may sa Marigrigat. Sana bagay para ken ka ti agisursur laang itinatang. Di kay pala matulungan ang mapanaglako, nanang. Mangrugyak nga minan nga ag-duty iti ospital. Agintern ka ka din, anak. Kasta nga ron, nanang. Ipamaysak pa iti internship ko. Ay, kaya anya pa'y ngay anak. Sa nabalay ta dapat basit urnong tangaw saram. Wan, nanang. Ngam intern free time ko. Mabalin kayo natatulungan nga aglako. Ay, isaanan anak ko. Kabaulak day to'y. Agin anak ka no free time mo ako naam. Saanan ang masapol nga ginanaak, nanang. Tulungan kayo kit di awan sirek ko. Mabalin lata mapanakaglako. Adamat kit din na puro sa natnateng dita. Kan adapay na loo maprutas. Mapan ko ilako ijidak kalabalay, nanang. Kat da kayon tumat kanti mapan mangilako kadagiti dadduma. Sigalat ta, anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imbag man tayo may ka naglako dito'y balay, Diana. Anda ka din na panam, tamidyo na bayag adi kamot imay dito'y. Agad-adalak ngamin. Tinulungat ni nanang aglako. Tawan sa reko ita. Dayawan ka iti panaglakong. Itinto tamay sa kagayang mga estudyante. Masapul nga aramidak daytoy. Kakahasimot ni nanang ko. Nadyak tulungan. Sige nga Rod. Umunag ka iti nadadan. Tagatangak dagiti lakong. Gatangam ka di amin? Awan, tapnong makaawid kan. Makaina na kamat. Agyaman aknukas ta. Saan kan nga agyaman? Pasat ti panaggayam ta. Nung maikariak nga agbalin nga gayam mo. Uy, imbag man ta kayat nakagayam sa. Sir manan. Ibilang nakadi amay sa agayam. Syakit di ati saan amay kari akas gayam yo. Da tayo amin. Kat mabalin nga aggagayam. Apa yan? Tanaga doon tinatangkan prutas nga awit mo? Ginatang ko, mami. Aguray ka man si Karuman. Nojak agkamali. Lako ti babae amarigrigat dagita. Naimas tila ako na. Saan ka di, mami? Nagado dagita na ginatang mo? Ada ka di ado a tao apakanam taginulpim dagita? Saan ang madadaal no ikabil iti rape? Nagado iho. Anong dagita? Ay, sa balin samat da ito yan. Tapaya sa bali, mami. Sa anak ako nang tapno saan ko ang maawatan dagiti tigtignay mo. Saan nyo ko mga ikaniti sa bali aka ipapanan, mami? Tapay kumasaan kat nakadkadlaw tar aramida. Awan ti dakas ng aramida. Nagbait ka ba't na naglako, anak? Awan mo't karga tila bamon. Ginulpi nga mintagnagan iti Roman, nanang. Sino day taruman? Ti anak dakin balay ti green tea gate na nga, nanang. Ay, Roman kayam tinagan ti anak ni Dolores. Dolores gayam tinagan ti bakat? Sigod ka di nga gamam mo kayo, nanang? Ay, nagkaadalan kami iti second year high school. Imalisak metlaang iti sa bali a pagadalan. Nasayahat ka di kan ni Nana Dolores? Di nak na bigbig, nagsabat kami. Tay baga na alim mo siyang kan bimakutak ka noon. Ay, kasta ka di? Kaslada tangtangig na, nanang. Ay, kasta talaga dagiti adda mabalin na iti biyag, anak. Saan mo takasta ni Manong Roman nga anak na? Pag kuna amay tasaan nga'y mala ti anak na.
Nasaya at namin ang makisasao kanya. Kan namin doon aging matang itilako. Imbag, tawan ti anak ko ita. Agsarita taman si kababae. Diana tinagan ko, madam. Saan ko adamdamagan tinagan mo? Kaya't kulaang nga ibagakan ka. Asaan mon alaklakwan ti anak ko? Apay ka di, madam. Saan samat nga aglako ti panggap mo ngam umay dito'y balay? Anya nga'y kumakat aglaklako akmat, madam. Ijay sa bali abalay ti paglakwam. Saanan adito'y balay mi? Adu tinateng kad prutas ijay palengke. Ada ka di, naaramid ko kada kayo asan anasaya at madam. Saan mo nadamagan? Basta iti sa bali abalay ti paglakwam. Si kamot gayang balasan ko. Nabayag man na di ka na panidya balay ang naglako. Saan ka rin aglaklako? Aglaklako akmat, tata. Ngam saanan nga inaldaw, tagad adalak ngamin. Kasta ka di. Ay, sumut lagayam ma. Magustuhan nga minti ka na kaktilako. Kasta ka di, tata. Maguston ka di mat ni Madam Tilako? Uwan man, balasan ko. Apa ang nadamag mo? Ay, kwa tata. Awan, nadamag ko laang. O sige, dadapay papanak, tata. No magustuhan ka, apay nga imbaga ni Nana Dolores asa anak kon amap mapanaglako iti balayta. Apay nga ta. Payakas lada pa kariribukam, anak. Maburburtiyanak namin, nanang. Anya ti pakaburbur-tiyam. Iti ka di pagadalan? Ay, saan, nanang? Idi na panak naglako iti asidag ti balay da Nana Dolores. Nakita na. Kat imbaga na asa anak kanon ama panaglako iti balay da. Ay, amang ano di na kayat tilakom? Ngam, idi nagsabat kami kin ni Tata Henry. Imbaga na ama gustuhan ka no ti kaanakan na ani Roman tilako. Anya? Kasano dayta? Saan na ba uawatan? Apay nga imbaga ni Dolores asaan ka na mapan ni Jabalayda? Dayta nga ti pampanunutak no apay, nanang. Tapno awan riri, tong palamlatan ti imbaga ni Dolores. Ano pa'y mat dita ti babalay ang mabalin mo apaglakwan? Wan, nanang. Nagkatangan nyo ka di dahi ti apapaya, mami. Apay ka di? Nagtamnay kun pumait. Anya dahi ti klase ti papaya? Ay, ramanakman. Ay, won. Nagsaur mat na nga aglaklako. Tailako na tinatamnay kan pumait. Nagkatangan nyo. Di ko malako ni Diana tigim matangan nyo. Saan mo man adakdakamatan day taanagan dito'y balay? Apay ka di. Saan nga aglako ti umay na aramiden dito'y? No di kat agpaaram ken ka. Saan kumamot akasta, mami? Awan mo ter aramidan ni Diana kada kayo. Adon tinagayam ko a babae. Ngam na iduma ni Diana. Anya ti kayat mo asawan? Ikalintagam ka di, dayjay a babae. Saan ka di ngaglaklako tayo, mat? Ngam dumatilako tayo, itilako da. Mami, awan dakas na tilako da. Pagbiagan tilaklako da. Saan adakas? Ngam tilako tayo kat saan nga isur-sur-sur. Tadapasdag tayo. Idinto taawan kadakwada. Bagnang tayo, idinto ta marigrigat da. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Nasaya at mat, nanang. Nangato dagiti grades ko. Basit langan nga anos. Makaturpos kan tumatlaang. Wan, nanang. Ay na, magagkaranak pa ikit din na makaturpos ka, anak ko. Saan amamin anon dayta, nanang? Dulangan a semestre. Agturpos akon. Saan mo tanong umay ni Diana igibalay, uncle? Mabali na makumikom iti panag-aadal na. Deta nga minti na ibaga na kanya, kiti nagsabat kami. Anya nga tati kurso na. Ne, tsak ba't hindi na magbaro.
Apay nga ta kasuron ni mami ni Diana, Uncle. Tsak man amoy tiradya kabsat ko. Panagrik na kat na iduma tilubong tibak nang kan marigriga. Saan tayo matunay abak nang? Ay tangarun mo ti bagbagak yun ni mami. Yung kunana anay iduma kano ti kasasaad tayo karagiti daduma. Saan ko mga kwarta ti pagrukudan, ti panagpili iti gayang? Saan ka di, Uncle? Pudno na ita baro. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos. Dahita ti saan ama amiris ni mami, Uncle. Agado ang masabat ko iti dalan. Si Kapay ti masabat ko, Marcia. Ay, si kamat gayam Dolores. Ada ka di kinaguram kanya. Tapay akas la kasuron mo ti panagsabat ta. Mabalin ka di nga ibagam ijay anak mo. Ta saan nga agpapaaram iti anak ko. Nagado ang masabat ko iti dalan. Si Kapay ti masabat ko, Marcia. Ay, si kamat gayam Dolores. Ada ka di kinaguram kanya. Tapay akas la kasuron mo ti panagsabat ta. Mabalin ka di nga ibagam ijay anak mo. Ta saan nga agpaaram iti anak ko. Pagkudaambat nga agpaaram ti anak ko iti anak mo. Kanayon nga men nga umay idi ti anak mo ijay balay. Kampay idi, umay aglako ngam agpaserpat iti anak ko. Ay, nagbindot ka, Dolores. Aglakla ko ti anak ko. Saan kat nga agpapaaram? Amok pa yan. Kasta ti stroke ti daduma dita, tapno makabani ida itinataba alamas. Ay, sana kasta ti anak ko. Nasingpat ti anak ko. Oh, amok pa yan. Ibagam iti anak mo, asaan amay bagay iti anak ko. Ay, awan ti kasta plano ti anak ko. Ti anak mo ti bagbagaam. Amo ko, no apay apinaritan na ka ni Dolores ama pa ni Jabalayda. Apay nana? Pagarupan nang agpapaaram kay ti anak na. Anya? Pagkunaan na ngay ngagpapaaram at. Mabalin ang agatap. Tasaan ka di akinunam aginulpi ni Romantilakaw? Ha? Ay, Wan. Malagip ko nanang. Dahil tinauding ipapan ko Balayda. Ginata ngamin ni Manong Romantilako. Panag siguro ang agatapan ni Dolores. Naiduma ti ugali ni Manong Roman, iti ugali ni Nana Dolores. Ang madamag kuman. Ada ka di imparipirip ni Roman kan ka? Ah? Nini? Ay, awan nanang. Imbaga na lang aggayam kami kano. Dahil lang mat. Oo, nahikat ni Dolores ay managatap mat. Apay nga ta saanan nga umay ni Diana ang aglako ditoy. Anya nga iti amok. Awan siguro ti ilako na. Anya ka diti kayat mo, ta ipagatang ko. Saanan, mami? Amang ano makatumpong kayo manan ti saan anaimas. Imbagyala ko ni Diana, taam mo tayo ti kalidad na tilako na. Ado pa'y mat dita ti magata, nga saan atilako na? Kaili ko tinasamit alako na. Tilako na, wano. Mami, Tumlawag kan karuman. Ngam ibagak kan ka. Asaan amay karitikas jay a klase ti tao. Marigrigat kunagmanan. Idi ka di nakiasawa kayo kini daddy. Kwarta ka di ti makagapo, mami. Roman, jak kaya ti panagsalsaludsud mo. Sorry, mami. Anda ka rin panagat mo, kini Diana bro. Wen, Uncle. Naiduma ka dagiti nagbalin agagayam ko iti syudad. Ay, sabagay. Kaduan na ababay. Sanda kaya tinakasuso na mapanaglako. Angam ni Diana. Ay, sana mabait. Deta nga rin tinagustuakin ko na, Uncle. Manmanutikas jay abalasang. Tulungan na ti inana nga aglako. Angam na sayat ko man, wadamot pwesto apagilakwan day tinatnatan. Wen, Uncle. May mayat ngam ti mapan agi sursursur. Angam no, awan mo't mabali na pagpwestuan ay kapilitan nga gisursur tamno makalako da. Amuyo ka di ti balay da Diana, Uncle.
Saan na baro kapay ka day? Kailiw ko. Kaya't ko amapan pa siya rin. Kasano no mamwantinam? Sapay, adda sakit na iti puso. Saan namat siguro amaamuan? Saan ka kumapay nga gararamid barok? Narigatan. Laglagi pam ti salon at ti inam. Dahita nga rin ti makalapad kanyak. Kastoy kadilatan nga itortarad ko ti ili ko kin ni Diana, Uncle. Kwa, mang panunot ka iti pamuspusan asa nakagura ti inam ni Diana. Kasanungay, amang ano ada makauna amang serpat kin ni Diana. Ay, katdaytan at iparikaw. Napintas ni Diana. Masigurado nga ado ti agduyos iti kinapintas na. May ayo ak iti kalidan apingping na. Dagiti kasla rusas abibig na. Nya. Dagiti kasla umis isem amatana. Usturaytan. Dumteng to ti panawan na mapasyar mo ti balasang nga pitik tapusom. Kaano nga ta, Uncle? Uncle, padasan taman ti agsawar nga agjaging. Barang makita ta ti balay da Diana. Anya? Ay kat imbag ano igit ti kalsada ti balay da. Ay kat no saan ngay? Padasan ta nga agdamag kadagaya babbalay iti igit ti kalsada. No amuda ti balay da. Ay, narigat sa amot deta nga ramidon ta. Ay kat no maman ni mamim ngay. Ang mga nuagsakit tinakam na. Ay amumot ni mamay. Saan na amaamuan no awan laki di ti mangibaga. O ala, surutan ta ti kalsada apagkapuan da no kasjay nga aglako da. Mapantangar ko dan. Nakaturog pa ni mamay, Uncle. Nasapa pa yung amin. Ah, kat uston to ano agsublita. Mapantan to ni Japasdeg kapag laklakon ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si kakit dimot nga ubing. Tila di ka mapanunot. Ay, tapno lang makitam ni Diana. Pati siya, may ramraman. Pasensya ka, Uncle. Imbag ka na kayo. Taman nakaawat kayo ngam ni Mami. Ne, makitam ka dito masabat ta. Asino ka ni Tita, Uncle? Adamot insusun na ala ko na. Saan mo't ani Diana? Day tatina ni Diana. At dala ko lang kaslabas sinsaman. Sige, Uncle. Sabatan ta. Gatangan ta tila ko na. Naimbaga-bigat yun, Ana. Ay, kastamat kan ka. Anya ka di day tala ko yo. Ay, prutas kan natang barok. Sige panawan ka pa ay. Aguray kayo, Nana. Gumatang kami itila ko yo. Ay, saan ang mabalin alakwan da kayo? Nana, asinutin ang ibaga. Ay, kwa barok. Ay, lipate mo. Nailawan kumutan nga imbaga. Kaya't ko amaamuan no asino tinang iparit alakwan da kami. Ay, awan barok. Ay, nagbidutak iti insawang ka. Sige, Nana. Gatangak tila ko yo. Gatangak amin tapno awanan ti isursuryo. Anya, gatangam amin to'y dua basket. Uwan, Nana. Tapno awanan ti awit yo. Ambom anak, idinaglako akita'y bigat. Nasabat ko dagiti agulitag a Henry kan Roman. Nakisauda ka di kada kayo, nanang? Ay, uwan anak. Panawak ko maidangam. Sinurot takkat ginatang daamin alakaw. Kasta? Kasta mo tinaramid ni Manong Roman, hindi siya tinaglako. Nadlaw ko anasingpet dagiti agulitag. Na iduma da iti ina ni Roman. Natangig ni Dolores. Sigud ka di abak nang Danana Dolores? Tiambukit saan? Tay di nagkaadalan kami. Kagangay lang ba't di nakikita kinkwana?
Amangan no tinangasawa kan kwa na ti ada mabalin na, nanang. Nalabi ta kasta anak. Adda kamin dagitay tao ano bimbak nang dan. Malipatan da betin tinaggapuan da. Nangalaan nyo kadagita prutas. At da ka di manen imay naging lalako, di ta arubayat. Awan, mami. Ginatang mi dita kalsada, idinapan kami nag-jogging. Itaman pa'y nag-jogging ka. Napintas ti ag-jogging, mami. Panagwat-wat nga tati inaramid mo, wenno panagbirok. Ni mami mat. Anya ko matibiro ka. Agbiro, kiti aglaklako nga agpaaram. Ah, dakas ka di, mami. Kasano nung napintas ti aglaklako? Saan amabalin? Ama kaasawa ka iti nakurapay. Nawatam! Kaduam samat ni Roman ang nag-jogging, Henry. Wen manang, apay ka day? Saan da ka di ang nagkita iti babae nga agraraman? Na, sino nga agraraman manang? Sino pa'y ngay? Di aglaklako akanayon ang nakasuon iti labba. Manang, apay ka di akasta kaya? Saan mo't ama nagdakdakas ti aglaklako? Ha? Basta jak kayat amay salang amarigrigat ti para iti anak ko. Napdam ka di ti pagragsakan ti anak mo? Saan ko alapdan no umnolakid di ti pilyan na. Ngam no kastemet lang a klase ti babae. Siya ti lapad iti arapaap dayjay a babae. Masiguradong ka day, akayat day a babae ti anak mo. Anya kat kasanan? Ada amin nun iti anak ko ti gala at asapsapulin ti may sa babae. Baknang, de adal, nataar. Saan ka ngagsigsiguro manang? Adda dagiti maisawang tayo nga iti kamaudyanan na pagbabawyan tayo. Awan tinasken a pagbabawyak. Agsipud tapon no ti ibagbagak. Adda malagip ko, uncle. E di nakita tatiin na ni Diana. Di tamot dinamag, no sa dino ti balaydan. Nalipatan ta, gapoy tinaibaga nga adda mangipare, alakwan na ta. Masiguradok ani mami tinangiparit. Babayin pa'y tinarami ni mami. Wen nga rod, uncle. Ngam saan ko amabalin ang kumprontaran ni mami. Amang ano makapadakas iti kasasaad na. Ay, nasayat lang eh. Ta nasingpet ka baro. Amom nga igigir ti salunat ni mami. Ngam kasano ti panagayat ko kini Diana, uncle. Si kaka di tinanglako iti anak ko iti prutas. Ay, dakas ka day. Kimbatang da, isualin nakwak ida. Kunak no jay anak mo tinanglako kadakwada. Imbagam ka din iti anak mo. Adi nagargaryan ti anak ko. Apay, anya ti panagkita mi ti anak kaw. Saan nga ampang ti anak ko tapno aramiden na ti atap mau? Ibagbagak lang, tama nga no agpaaram iti anak ko. Anak mo lang ta anak mo ta anak ko ti anak kaw. Rubag lang. Jak lakit di kayat ati anak mo ti pagtinagan ti anak ko. Apay ti ko na. Pagtatakunan ti anak kaw ti anak mau. Ne. Unam no adamot pagtangsit mo. Marigrigat ka lang mat. Kas kala nakaraman na baed kitsigud mata marigrigat ka. Ngamlim mong awa, gabuta masiribak. Iso apagarupa nga aramiden mati anak ko. Itikas iti inaramid mo kasta kaday. Anya ti sasawam? Di mo ammo ti lablabidam. Pandawan ka manlangan. Na, pimanawan ti mata pobre. Kung namatlan wa sino abak na. Apay kas natiro pa si mangpat nanang. Ay, awan na yaman na daytoy anak. Nabatnugak laang. Am mo kayon. So, ibagayo ko makanyak no niya tinapasamak. Tsak makatan na no tiyo ibaga kanyak. Nagsabat kami ka ni Dolores. Mata pobre talaga day siya tao. Saan ka di? Ada kayo matlang tinangibaga kanyak? Asaan arumbang apa-apekto itikas di aklas iti tao. Gusto ka anak. Baka dadaan lang iti aldaw na iti kakasta tao. Saan ka di ado ti klase ti tao nanang? Apapera kan managpasensya.
Anya ti kahit yaw kadagijay, nanang. Ah, ay, kayat ko na, jay managpasensya apira. Tapno awan rire. Liklikam ti anak ni Dolores. Wala nang. Ika gumakaliklikan. Tapno saan na kayo manan akumprontaran ni Nana Dolores? Nay, itay pa'y aray ta silpon mo ti sang kakitang. Ada ka di problema iti silpon mo bro. Birbiro ko ti Facebook account ni Diana. Awan mo. Sa bali siguro anagan ti inaramat na. Bayam. Ta mapantaman na nagjageg baring masarakan ta ti balay da. Agpaiso, angkal. Masapat ang haro din ton bigat. Ariglado bro. Nakadayutan nga jagjaging. Tangam ni. Kitam ka riti masungat ng store. Apay ka di. Ate Istor, angkal. Agina na ata di ta to minum ta. Di tatangag damag no amura ti balay ti tawa sapsapulan ta. Nalain ka talaga, angkal. Apay nga, ingga na itakat awan pa'y asawa yo. Ah. Apay aday tapay tinalagip mo sinaludsod, luko. Sungbat, angkal. Apay. Luko ka talaga. Kat saan pa dimteng ti kaginasat ko ah. Agsipod ta saan nyo siguro asinapol. Saan ka di, angkal? Ang mga no saan pa yan ay pasngay kit di ako nam. Anya, itinahitang edad yun. Saan pa'y ana ipasngay? Day tamot abalay ti into do jay nagdamagan ta, angkal. Medyo dakkel mo tinasawa balay. Ang amnay, kaslawan mo ti tao. Nakarikap amin atawa kan rin daw da. Amangan mo't no sa bali. Dito'y kano, ang mga nun, napanidya pagadalan ni Diana. Napanmat naglako ti inana. Nagsapadan ngay no kasta. Ang mga nun nasapa mo't ati, klase ni Diana. Agsublitan tumanan, angkal. Iranata iti kaawan ti klase ni Diana. Nagkapwa nyo ka di nga agulitag. Kunak no napan kayo ijay pasdag. Napan kami pa'y nagjogging, mami. Mapan kami mo't lang ijay pasdak inton madamdama. Nasapa pa'y mo't. Kaano pa'y anagbali na pagwatwatam ti agjaging? Adda ka di parikot, mami. Among ngamin asaan agjaging ti kang runaan agagaram. Anya kumangay. Sungbatam ti bukod mo asaludsod. Sika ti makaamo no anya ti sungbat ti saludsod mo. Saan kayo kadi unay nga gungungot? Nagpintas kayo pa'y. Di naman lamyongan, Roman. Agpaiso mo ti bagbagak. Nang runa no nakaisam kayo. Ay, nag-traffic, uncle. Ipagnakman tikot si iti asidag ti hospital. Kas labas-basit nga agpaiso tilugan dita. Padasang taman kit nga agpaiso. Uy, uncle. So nalang, medyo adayo, tamang rin gusta pa eh. Sana bali, tasan bumper to bumper ti kaado tilugan. Magkitam ka di dayjay bro. Sa dino, uncle. Anya ka di tinakita yo? Di babaya nakapuraw ang magmag na. Ni, umunagan ito ospital. Talaga nga ado ti nakapuraw dito eh. Taado ti nurse kan doktor. Ta ospital kat nga rod. Nagkapoy ka ti parang kikita mo. Apay ka di, uncle. Nagitangay ang nakapuraw. Aduda. Agawi da siguro. Sana ragita tinakdakamate. Sino nga rod, uncle? Ti babaya si Merk iti dayjay arwangan. Ni Diana laki ti dayjay. Ni, apa yung sardeng mo tikot say? Dumsag ta. Taintaman kita ang tibagbagayo. Dito'y tinakita kasi Merk na itay. Darasan ta, uncle. Agdamag ta dita daddo mga empleyado dito eh. O sige, agdamag ka dita may sa nurse. Miss, mabalin ka dito agdamag. Umot ani Diana tinakita kita eh.
Imunag ka no iti operating room. Intern gayam akas nurse ni Diana. Itaamo kon ti pakasarakak kini Diana, Uncle. Ang ti pare ko tita kat ni mami. Kasano no lapdan na ti panggap mo kini Diana. Dayta ita ti parikot, Uncle. Anya nga tati aramidak. Saan mo pa nga ibagbagat ti panggap mo kini Diana? Sigurado lakit di asaan nga anugutan ni mami ti panggap mo. Parikot daytoy. Jak kayat apal daangan ni Mami. Ay-ayat takmat ni Diana. Diana, Oh, manong Roman? Apay nga da ka dito ospital? Ada ka di ipa-check up mo? Kaduan ka kini doktor? sana doktor ti masapol ko. Asino nga rod, manong? May isa kagayam nga intern dito sa ospital. Nakamuam. Saan nanaskan no asino ti nakaamwak. Day tayo ni pormim ti dakkel nga ebidensya. Nakaumay ka dito ospital, manong? Panag-aawit yun. Awan, manong. Mapanak ko man iti paradaan ti jeep, idi inawagan na. Tapnosan ka marigatan. Umay ka. Tay tulnog kan gibalayaw. At idug ti pila iti jeep. Ha? Ay, saanan, manong? Kababain mat. Pabainan ka di, Diana. Pangasim, di na kumamot paayan. Umay ka lumuganan. Kwa. Pasensya ka, ngam tiyak kay tiriribok. Kaasimat ni nanang ko akanayon ang makangag iti saan anasayaat. Anya ti kayat mo asawan. Ha? Kwa. Ay, sorry. Ang tiyak kayat, sir. Sige, mapanakon. Mapanakon na dyan para daan ti Jeff. Bye. Pimanawan ni Diana. Apay akas di ti sauna. Adda ka di imbagbaga ni Mami iti inana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naitulod mo kadimot lang ni Diana. Di na kahit tilumugan iti kotsek. Ta di na kano kayat tiriri, Uncle. Apay akas di ti imbagana. Dinamag mo kumaa, no apay. Saan ang tapi manaw mo't adagos apaman nga imbagana, Uncle? Amangan wat damot imbaga ni manang kadakwada. Amumot ka ni mamim. Parikot mananda ito eh. Adda ka di parikot mo, Roman. Adda ka din bagbagayo ama di kadag iti aginangaglaklako iti natang Mami. Anya ko matiibagak kadagijay amarigrigat. Damdamagaklaang Mami. Apay, adda ka di indanon daken ka, asaan nga umno? Awan mo't Mami. Ngam na kaya kay da ngamin. Rumbang laang. Imban taam mo dati pagtaktak deranda. Mabalin ka di Mami. Saan nyo kumaida at agtagibasitan? Panang tagibasit ka di, imangibaga iti pudno? Ngam mainsulto damat Mami. Apay ko maama insultuda, kat isumat ti pudno? Mabalin ka di nga itong ganda ni ti panagawid ni Diana iti ospital. Kat panawan kayo pa dito'y pasdag. Kaya't ko ang makasarita ni Diana, Uncle. Wanlat na barok. Basitin ni tao nga gatang no kastoy amalam. Agyaman na, Uncle. Kaya't kung agsiningid kami kini Diana. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawanda para kini Mami. Ay katuwan na. Tapno may katisakit tinagam da. Nwadaman na ibaga ni manang kadakwada nakasairan da. Unay ko't ngaminan ni Mami. Siyak ti mabain iti aramidan na. Awan mo't basol mo. Iso saan ka ngagliday? Gusto ti kunan. Kasaritam ni Diana. Apay nga da ka dito ospital manan, manong. Pangasim. Kaya't kakasarita. Intabasit iti kantinda ito'y nga ospital. Ha?
Apay, mabisin ka dita mapantay di kantin? Please, Diana. Adalabas si Tibagak. Sige. Tapno di mo mat ko na. Pagustuhan ka man langan. Ang yamanak, Diana. Kahit ko kumadumawat iti pamakawan nyo, Diana. Ha? Anya ka diti basol mo, Manong? Adda nga minatap ko nga da inaramid ni mami kada kayo. Siya konti dumawat iti pamakawan. Saan mo abasol ti inaramid ni Mami, Manong Roman? Uray ta inakmat tinang pasakit iti riknayo. Pudnumat ka titimbagada, amarigrigat kami. Tila ang... Saan may amaawat ka timbagada nga agpapaaramak kanukan ka? Imbaga ka din ni mami ti kasta. Pasensyaan yun ni mami, Diana. Napasansya kami, Manong Roman. Isaalikliklikan mi kuman o mabalin. Ipakpakaasik, adi na kumaliklikan. Ang... Day tati kayat ni Mami. Sa bali ni mami, sa bali akmat, kidawag adi na kumaadaywan. Ti kayat ko, agsiningad tayo kuma. Aday batak nanang. Imay di hospital ni Manong Roman. Nagkidaw iti pamakawan para iti nana. Anya di kayat mo asawan. Nagkidaw iti dispensar. Gapo iti panang pasakit ni Nana Dolores kadata, nanang. Kasano nga muna tinaramid ni Dolores? Tsaka mo. Gamimbagak ati pudno. Amarigrigat ta ngam sa anak nga agpapaaram kan kwa na. Akas iti imbaga ni Nana Dolores. Ngam, adda ka diriknam ka ni Roman, anak. Apay akas ta tinadamag yun, nanang. Amok nga men, nga iruruman na kanto ti inana no kas pangarigan, anak ko. Saan mo't nga gar-aram kanyak ni Manong Roman? Kasanaw no arman na ka. Nagkita kayo katimit lang kan Diana. Uwan, Uncle. Nakapagsarita kami matlangan. Kat, imparipirip mo ka din, tilinaon tapusom, baro. Saan pa imat Uncle? Makisininggodak pa imat Saan ka ngagkapoy-kapoy? Amangan maunan na ka. Laglagi pam, nagpintas ni Diana. Ano sa nyo pa iti kanayon ang mabati dito iti malam? Tamapanak mat iti ayan na. Tapno bantayak mat ni Diana. Oh, na. Narigatan. Kasmat lay ti sabong na ita. Ang mga nuad na makaunaking ka. Awan tugit din ti manugangag. Uwan, Uncle. Masapol asyak ti pagtinagan ni Diana. Nagtigsa ti tudukin angin na. Sapay mapanak pala di paradaan ti Chip. Awan payon ko. Diana! Ha? Urainak dita. Tao may kapayungan. Malumugan ka. Apay nga da ka dito eh. Kapig sa kaming titudo, isungay maya. Lumugan ka. Naitulog ka. Amangan no. Umay kakit din. Tumigpig sa titudo. Sana bali, tasaan tamag na iti kalsada alumabas iti balay. Iti sa bali akal iti pagnanta. Sige man laangan. Manipod dita. Kanayon ka nga umay sukunan iti ospital, nukas di nga agduty ka. Maaramid mo dayta, Manong? Maramit ko ti amin para iti pagsaya atam. Unay daytan. Anya ti aramidam no makita nata ni Madam Dolores. Saan na ta makita? Ta saan tamot nga agpakita? Kasanon no ibaga ni angkel mo. Saan na nga ibaga? Takay kayat nakdayjay. Anya? Kayat mo asawan. Saan nga ipulong ni angkel mo no ada aramidam asaan ang kayat ni Mamim? Agsipod tawan ti dakas nga aramida. Iso nga awan ti maipulong na.
kasla maawata kun ti amin. Agkasabwat kayo kadi kini uncle mo? Agkasabwat no nasayaan. Agkinaawatan kayo nga rod, no kasta. Intulod na ka ni Roman, anak. Wananang. Imbati ka, ti payong ko, ti tiyakmat namnamain nga agtudo. Imay di ospital. Kat, dayjay. Imbaga na ama kilugan naklangan kan kwa na. Ay, sigurado nga damanan isider ni Dolores no agkita kami. Day tangarot ti imbaga kinimanong Roman. Ngam imbaga na, nga iti sa bali a kalsada ti pagnaan mi. Saan nga iti kalsada nga si dagiti balayda? Ay, nasaya at mat. Kung nakita na kayo manan. Nalalaw kayo ita. Awan, ta sinubli na kami ni Roman manang. Apay ang nagsubli. Napanan ni Roman aya. Adda na si kaso ni Roman. Hindi nalpas na, sinubli na. Di kam nakapagkuyog. Tado nga ti tao, di pasdet. Ano ti agatang? Kasta ka di. Roman, kumusta amat ti inasikaso mo ako na ni uncle mo? Awan parikot, mami. Naragsak ti bayar akin na sarita. Bayar ka, yung ti kinasarita. Ada ka di prisko a prutas, mami. Ada yung pagatang ko. Yung kakitaan ni Jela Misaan. Ang mga nusan manananasam itinatumpungan nyo aginatang. Agorder kayo kumangamin iti sigod nga aglaklako. Tanasam itilako da. Ay, jak idan makitkita. Jak mo no sa dinon ti paglaklakwanda. Awan ti kasi ti sigo, dagat katangan tayo aprutas. Apain no, intay sa pulan ti balayda, intay gumatang. Anya? Ay, saan ang mabalin? Da kayo kit din ti mapan iti balay dagiti marigrigat? Naglalaingan dan? Apay ka di, gumatang ti panggap mi manang. Anya ko matidakas na. Dakas, numapan kayo iti balay da. Ang mga nuad na maiyakar da kada kayo, dakasan. Apay ka di akasta kayo. Nasayat da tao. Awan ti madingar aramidin da. Saan mo man nga ikalintigan dagijay? Adda ka di naramid da king kama di manan. Mangibaga ka man wadda. Saan mon adamagan ta masurunag? Noan niya ti imbagak, iso ti masurot. Awan ti mapan ijay balayda. Jak maawatan. Sa bali kaya talaga manang. May salagan a semestre. Malpas kan, anak. Wananang. Basit lang nga anusan. Katamoyo? Imbaga ti may sa kadagiti staff ti hospital a pagpapayat. Asisisagana da kano ang mga lakanyak. Inton makapasakit ti board exam. May sa pribado day nga ospital. Saan ka day? Wananang. Ay, nagmayatan nga ay. No, adan to si dadaan ang mga awat kan ka. Nasingpat nga min ti akin kukway ti dayjeng hospital, nanang. Parigatan ako namang sukay iti daganat. Mga alak sa iti kadwa ka mang sukay. Ay, nasaya update na panunot yung nanang. Pasensya kayo na. Tadi kayo mo't ngaminan matulungan, tagin internak mo't ngamin. Alaan ta dya kasinsin mo. Impag day dya tanagagat, kanamo na ti aggarden. Ay, katuan nanang. Uy, mayat nga agpay so dayta, tapno di kay unay marigatan. Inaktuman ka sa tauray dya balayon nga agyan. Kat, kaano kay kadi amapan? Iti kasapan agundaw ay anak. Danda ni maapitan dagiti mulat ah. Anya ka diti sumarunong ay mula tayo, nanang. Kumpormiditan. Diyay mabiit nga apitan. Huston to nga aramatam into nagturpos ka. Mayat ka di matlaang ti kasinsin ko akadwa yung agmula, nanang. Ayun anak. Umay inton malam. Rugyan minton ti agmula. Uy, nagsaya at nga rod anong kasta? Anya nga tinapanunot yung nga imula. Sibuyas. Uray saan nga minan nga isursor. At nabayar nga umay mga ala mismo dito'y balayin ton maapit. Ay, nagmayatin nga eh. Mamaminsan na malako. Saan kayo nga gisursurpay?
Dapay mat nabatbati nga urnong ta. Anya nga tano agistor ta iti sango ti balay. Imbagla bambantayak no makamula kami. Juan, mayat day ta na panunot yun, anang. Istor langan. San abali tawan ti istor iti asidag. Awan ti kakompetensya tayo. Awan sarra ko itatahali day, nanang. Mapantay ka di agatang iti stocks iti store? Unsa nga agpaiso anak ka. Imbagtada kadwa ka mapanaggatang. Isuro ta ti kasinsin ko, nanang. Tapno da kadwa ta nga gawit. Pabalin latamat. Nalpas mat na nagmula. Inton malam ti panagsibog na. May mayat matlaang na da kadwa ta alalaki. Tapno napigpig sa nga gawit. Naggapuan nyo ka di, Uncle. Yaman sentro. Oh, naibagam ka din ti panggap mo kini Dayan? Saan pa, Uncle? Urayak pa iti umno agon daway. Dagasin. Naunanda kan sa amatan baro. Pagkunaan nyo naunandak, Uncle. Ada kadwa na alalaki. Kat kadwa da pa itinan na simrag iti dakkel a groceria. Sino nga taday jay alalaki? Nakita nga di simrag da. Kat kimpot ni Dayana iti takyag ti lalaki. Dakasan no kasta. Masapol ang makasaritak ni Diana. Mapanak iji ospital inton bigat.